Gözlerge tabiat üzgere Kaldırıp yeşillikini görürüz gözlerge. İcatта 25 yıl. Az vakit mi ol elle küp mü? Kimgedir bir mizgil bulup göz açıp yumganşı şımağına öte kitedir kebek. Qaybirevler için bu yol burmalı hem sikelteli bulup gile. Şuna da ol ağır hem uzun bulup duyula. Elbette her icatçının öz yazmışı, öz yolu. Hazır indi icat işçenliğine 25 yıl tolup öttü. Nendeydir neticeler yasarga bola, tırmışta öz yolunu taptım деп aytırga керек. Sonra bolsa da sahnege, zor sahnege eğlenip qayttım, eğlenip keldim. Bu yolga basmagan bolsam, ol benim ömürlük ökünüşte bolup kalgan bolar edi. İlsur Cemil ulu Safin 1966 yılının 9 mayında Tataristan Ayısır'nın Şüpreli rayonu Yaڭa Kekirli avulunda Cemil bilen Ruşaniya Safinlar gailesinde dünyaga kile. Bütün balalarga qaraganda İlsur yaştan ök jır, muzika bilen mauga. Şuluk vaqtda injener profesiyasına da iktibarlı bulup, әлеге profesiyаны öğrenüne de üzüne buruç itip koya. Şuna da orta mektepni tamamlagaç Kazan Devlet Avul Hujalığı İnstitutunda okub bilim toplay. Bir köpme vaqt rayon jirliginde işlep ala. Amma İlsur'nun köngülü jır sanatına tartıla. Tatar jırı 95 Respublika jır konkursunda qatnaşıp laureat ismin yaulagan yigit Tatar istradısında layıklı yıldız qabunuğa işare yasый. Şuluk vaqtda Ufada uzdırılgan bütün Rossiya Tatar Başkır jırı konkursunda da әлеге derejesin tağın bir qat raslay. Şulay itip Tatar jır sanatında özünçelikli başkaru seletine iya bulgan İlsur Safin, İlsaf tahallüsü bilen jırşı artist formalaşa başlay. Benim kübürek repertuarını olsak, anda iştelikli jırlar. İştelikli jırlar mene. En birinci jırlardan kitsek, terezeler, eni közleri, koytalar, kırkızları, ebiler, şuvağı bulsun eymi. İgzekler, birisi kıyaş, birisi ay, ondan sonra. Kırkızlar şöbütte, arsızalar sanadı. Fayda kaldı bergesi, yüzlerinden sıradı. Terzengini aşıp, şaşırdım. Ulu kışığın inidim. Tuğan jirden gittim. Bäxit izlep, bäxit dağaşından ezildim. Subhanallah, küsmesin bir şeyden kim alay etisine, en iyisine berse kıyaş, berse ay. Men aytam şunday biraz jеңілерек жыр-жырлап qarayım әлі. Халық ял терге келе бит инде концертка барыбir de. Bu jırgalar sikirip turib, beyde başlaylar, köngül açalar. Şuna göre mınday jırlar da kerek dep oylayım. Bu international jır bolup çıktı. Bala şaqның en izgi, unutulmaz hatireleri turunda әниlerden de yaxşırak bilüşi yok. Ruşaniya apa indi ulu yaşta buluğuna da qaramasdan yigirip yeri. Her vakit bar qonaqni da aşsu əzirləb kütüb tura. Söylegende qanatlı sözler qıstırığa yarata. Şayarta özü de әңгәмәдәшенә qoşulup şırkıldap güle. Subhanallah. Allah'a şükür bugün gesekende aldağısam bilmeyeyim niçin bulur. Eli yerip duram şolay aşına pişireyim. Untanıya gamlanlarım katkan çıkartılay. Karşı alam zatıp koyam. Şolay tala yazgandan uzgan yok. Kimge niçin yazgan şolay bula. Ete biz bana 57 yaşında ketip vardı. Sen der malaylar bile kalasın, Ruşaniye der. Malaylarım akıllılar der. Şol sözün emirimi de unutmayayım.
Allah'a şükür bir gün gitsekende indi maqtanıp etüden tigil Allah'a şükür şükran kılamın. Kadalar vakitleri bulganda, hazır zamana da biterleyince özgerip gidemini. 2 yaş şirek Ruşaniya bilen Cemil 1962 yılda gayle uşağı türgizip jibereler. 6 balaga Gülnara, İlham, İlsur, Azat, Rinat, İlnur'a gımır bülek iteler. İlsur üçüncüsü. Cemil abinin avulda birinci kişiydi indi, birinci yigitiydi ol. Ömür boyu yarattım indi, süleşip de yürüdük indi, bari bir anardan başka kişinin min bir kimne de güzelnime getirelmeyim. Şulkatlı yakşı kişiydi ol. Ne kız kömürlü oldu. Bütünüsünde diyiz güren bir kızım, hiç malayım. Allah'a şükür. Gelinlerim de yakşı. Nuklarım da yakşı varsa da. 10 yaşından işe tıkanıydım indi min. 10 yaşından greplasıp, kişiler ardından tarap geriydim. Çigindir işledik. İkindirde kalmadan da, firmada da kalmadı, bir şey de kalmadı. İşledim, geriydim. Etebez bir gazir bir vakit, bir Ruşaniye sindirlanlar niyette var, indi zirret hektar çigindir. Hani bir kim gede böyle bulmaydı siz işlege dindedir. Bardık, barı kabit. Baltıkta barabız, dirip bulmay, vana teki aklarda kitkine malayım tuğan yıl Nilnur tuğanda. Bundan baltık Aktebr'de. Kasalandım da gittim Balniçka Tüprel'ge. Çigindir'den kota Çigindir kota. kırgan yerden. Balniska. Raddum Ebbevi tabırga. Şimdi yavruliklar getirdik indi biz. Buldu, tırlısı. Gormunlar bilen, ilgari bar idi indi şulay gormunlar bilen. Medek diyeler idi ilgari. Şulay kızlar sayılı oturarlarsa yigitler kileler indi şulay. Avlagiler şuluydu bizim ilgari. Her kişiге özünün tuğan jeri, kündük kanı tamgan tuğan tufrağı, äti enisi hem tuğanları bilen gımır itken tuğan negizi kadirli. Hatırga mengige uyılıp kalgan yalan tepili bala şak, mektep yılları, üsmür şaklar, avuldaşlar, icatçı işin in izge hatireler. Biz onun gururlanabız nerse için o bugünkü şu dereceye erişti. Çünkü elige kadar bizden avuldan halk artisti degen dereceli artistler yok idi. Bizden avuldan bir talantlı kişiler çıktı. Yazıcılar var, haveskar kompozitorlar var. Lakin şular arasında men aytırım en dereceli bizning mektepni bitirgen şahis deb aytır edim. Bu her vaqtda endi bizga iganatchi bo'larak mana yordam ete. Şunun içinde biz onu bik hürmet etemiz. Bizning jirligimizni, avulimizni, rayonimizni respublika ko'lamida, Rossiya ko'lamida tanıtsaydı. Jırlarında tabiat, tuğan jir, etiyeni, yaşlık, mehabbet, şul mengelik temalarını türenden aşıp sala algan İlsaf, kim ol digende, eviler şuağın, hem bir nişe yüzlegen jırlarını halık көңіліне singdirgen başkaruçı, her kimnin isinde kalgan Татарстанның halık artisti dip bula. Район, который дал республике, нашей стране, очень много выдающихся людей. Şüpreli rayonu respublikamızga bik köp şahıslarını birgen tübek. Alar arasında yazıcılar, tabiplar, şairler, zor dereceli artistler hem başka profesiya kişileri de şaktı. İlsaf şuşu isimlikte. Aytırga kirek, İlsaf ol bizning rayonumuzning patriotu. Her vakit biz uyuşturgan şaralarda aktif katnaşa, buldura algınşa yerdem kolu soza. Onun repertuarı da big bay. Lakin şunысы kızıklı. Rayonumuz, avullarımızga bağışlangan jırlarını ol qayağına barsa da başkarıp bizning rayonunu danlay. İşçen halkımız turunda mağlumat tarata. Şuna da Şüpreli rayonun bileler. Ol bizning ilçimiz diyer idim. Bizge ata-anelerinde özünün terbiyesini tuğan жерine hürmet etirge, tuğan жерine yaratırga, özümüzün gurur adetlerini saklarga, medeni mirasını üstürüge dip, ne şunday terbiye birelerin. Hem de o İlsaf'ta o terbiye büyük güçlü şağılar.
Ул да менә үзенең күңеленнән күпме, үзенең җаныннан күпме яхшылык эшләргә була икән, менә ул аны эшләргә тырыша. Ул менә үзенең туган җиренең патриоты. Туган җирдә нинди матур сыйфатлар бар, алар бөтенесе Илсафта тупланган. Чөнки аның инде менә максат куеп, алга таба баруы да. Аның инде кешелеклеге, аның тырышлыгы да бар. Сәгегәр күлмәгәне иясендә. Yoqtашым Шәймирзада туып үскән Габдулла Рахимкуловның җырлаган бик якын иттем. Аннан соң миңа шундый бәхеттә туры килде. Татар эстрадасына баскач та зур сәхнәгә Габдулла абыйның 70 яшен үткәргән көнне ул мине сәхнәдә чыгарып, Илсаф энем эстафетаны сиңа тапшырып калдырам дигән иде. Менә шул сүзләр миңа зур җаваплылыкта истәде. Кичтә бирде дип әйтергә кирәк. Ул минем укытучым да, кумирым да, шулай якташ буларак та бик якын кешем дип әйтә алам Габдулла Рахимкуловны. Авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган Илсаф сәхнәгә шул кадәр ныклы нигезле баскан егет инде ширек гасыр тулы заллар җыеп, шөгыльләрен башка һөнәрләр белән тулыландырып, эшли. Күңелдә яңадан яңа дәрт, омтылыш, иҗатка зур күтәренкелелек булганда гына озын юллар үтеп эшләргә була. Белгәнчә 1991 елны безнең университетны электрик мехфак инде ул. Шул факультетны бетереп, ул инженер-механик белеме специальность алган кеше. Безнең чыгарылыш студенты буларак бер качан да безнең университетны онытмый. Илсур менә бу безнең студентларыбызның иҗади тормышында бик актив катнаша. Менә әйтеп киттек, шул театрларда алар бергә катнашып, безнең студентларыбызны консультировать итә, җырчыларыбызны консультировать итә, һәм менә алар белән шундый тыгыз элемтә торып эшли. Мин чын горурланам, что шундый безнең якташыбыз бар икән. Ул не просто артистка, а просто кеше. Кеше именно әтәбез зур буквадан или зур хәрефтән шундый кеше белән без, мин гына түгел, аны мин уверен, что безнең бөтенесе кем Чүпрәледә яши, кем Чүпрәледә туган бөтенесе шундый минем кебек горурлана. Иногда үзгә регионнарга чыгып китәбез. Каян диләр? Мин сөйлибез инде Татарстандан, Касыанда райондан дип сырлар. Дыржаной Чүпрәле дип әйтәсең, кемдер белми Чүпрәлене. Илсафны беләсеңме? Вот, я говорю, шул без якташлар Илсафны, бөтенесе беләләр. Тәстән бик уңган егет, уңган, булдыра торган егет. Күбрәк булсын шундый егетләр, кемгә шаны була, кем белән сөйләшеп була. Менә инде Илсафның сихнага чыгуы, ул мин әйтермен бер ниндидер феномен. Чөнки Илсаф яшьчәкне авыл хуҗалыгы институтын бетерде. Әгәр дә Илсаф шушы әйтергә кирәк юнәлешмә киткән булса, аннан бәлким бит әйбәт колхоз председателе, совхоз директор чыккан булыр иде. Әмма дә ләкин ул менә үзенең әйтергә кирәк талантын күреп, ул үзенең юлын сәнгатьтә үзенең юлын тапты. Чыннан да Илсафның тавышы ул бик үзенчәлекле, бик матур. Аның үзенә хас булган менә тембры бар. Аны беркем белән дә Илсафны бутап булмый. Ул җырларын тыңлаганнан соң син ниндидер дәрт аласың, дәрман аласың. Аның җырлары кешене әйтергә кирәк тормышка, яңа уңышларга итерә дип әйтәсе килә. Бүгенге көндә Илсаф үзенең зур төркеме белән сыйфатлы иҗат җимешләрен барлый. Кызыклы сценарий, бер сулыштан кабул ителүче видео эштәлек, җырчының булачак юбилеена әзерлеге бара. Яңа сулыш, талпыныш, яңа программ өчен яңа җырлар әзерләү вакыты. Профессиональ сәхнәдә 2 дистә ярым ел булган Илсаф өчен чираттагы зур әзерлек чоры. Юбилейга шулай бик күп кенә эстрада җырчылары белән сөйләштем, дуслар. Бөтенесе дә киләбез диделәр. Җырларны туплап бетерәбез. Аннан соң шулай репетициялар ясыйбыз. Яңа җырлар шулай ук бар. Шактый топланды, менә әле бу гастрольләр бик күп булмады. Идә утырга туры килде бит инде. Билгеле сәбәпләр аркасында. Биюләр белән бизәп,
Анда җырларга биюләр куеп, мотор итеп шулай концерт юбилей кичәсе тәкъдим итәргә исәбебез бар. Җырлар сайлаганда ул килеп киңәшеп, Рәкыйп абый, бу җырны алсак, тамашачы кабул итәр микән, юк микән дип борчыла, минем белән киңәшләшә. Моңлы җырлар ярата. Моңлы җырчы ничә күңелле булып дип уйлыйм мин. Иҗат барышында бик күп җырлар иҗат ителде. 300-гә якын җыр бар. Тамашачы аларның күбесен кабул итте, күңелләрендә йөртә, әле дә сырыйлар шушы беренче җырларымны. Шул җырлар белән күбрәк хәтерлиләр. Бик рәхмәтлемен тамашачыма. Алар минем тормышта авыр вакытта да яңадан бер күпме тукталып торгачта, яңадан күтәрелеп, җырлар туплап, репертуарны барлап, яңадан эшләп китәргә ярдәм итте. Татар эстрадасында урта буын җырчылары арасында олылар да, яшьләр дә бер тигез яратып тыңлый торган башкаручыларның берсе Илсаф татар эстрадасында 1995 елдан бирле кайный, иҗат итә. Татар яшәгән төбәкләрдә дөньяның ул кайсы гына кыйтгасы булсын, һәрберсенә Илсаф исеме яхшы таныш. Чөнки искиткеч үзенчәлекле тавышы, кабатланмас моңы, гаҗәеп аһәң белән башкарган халык җырлары, профессиональ һәм үзешчән композиторларыбызның әсәрләре аның башкаруында мәңгелеккә сәнгатебез түрендә урын алдылар.